L-email ta' Tonio Fenek jitkellem ċar. Labna bil-figuri biex ma jindunawx min kien is-sors. Fenek kellu wkoll lan li dawn il-figuri jinqabdu mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenek Adami sab ruħu daru mal-ħajt meta mistoqsi dwar is-suġġett u biex jiddefendi lil Tonio Fenek u l-membri fil-Google Group mera is-sewwa magħruf. Absolutely, it's not the case of playing around with figures. I don't agree that the ex-finance minister was playing around with figures. Fenek Adami ddefenda l-aġir tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku f'karigi għoljin u li issa sar magħruf li kienu qed jgħaddu tarif intern il-Partit Nazzjonalista. Saħansitra wieħed minnhom ipprova jinfluwenza l-Kummissjoni Ewropea meta kienet qed tanalizza toħroġ lil Malta mill-proċedura tad-deficit eċċessiv. Dinja kważi niswaq tistaqsi l-mistoqsija fakkarni fil-stajja tal-passat, tibdbella l-Kummissjoni Ewropea informazzjoni bħal dak li qallu f'dak din ngħixu f'dinja fejn inti l-Kummissjoni Ewropea tistenna li dawn il-persuni mhux qegħdin l-informazzjoni dwar Malta. Kontrarju għal dak li qal Fenek Adami, il-Kummissjoni Ewropea tibgħat rappreżentanti tagħha ta' sikwiet biex jiddiskutu s-sitwazzjoni fil-pajjiż. Tonio Fenek kien moħħu biex jinfluwenzhom b'mod negattiv, bl-istess mod li Fenek Adami huwa moħħu biex jiddefendih. Dik kienet it-tattika tagħhom fl-email stess jgħidu. Weġibtek issa. It-tattika tagħhom kienet risposta affarik.